laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فمعاشر الإخوة والأحبة أحييكم بتحية الإسلام التي هي تحية أهل الجنة في الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باوند يتودن الله تبارك وتعالى jarnu den mo kanko Allah jalla wa ala, tori den mo kanko Allah tabaraka wa ta'ala ballal, tori den mo kanko Allah tabaraka wa ta'ala montangol en bakkatuji men yaafo en haray hiɗen walliroma hiɗen ɗaɓɓirama ballal kanko Allah tabaraka wa ta'ala e yewtugol fi nde ɗo toɓɓere hittunde tawore hara ko toɓɓere fewtunde en enen ɓeɗo julɓe fewndo ɗo nde yewten fi nden toɓɓere yoga men andintinna yoga ko yowondiri e nden ɗon toɓɓere ko wannon kadi yewten ko honto Allah tabaraka wa ta'ala waɗuma an oɗo julɗo wonande fi nde ɗo hunde fewndinde ɓattinde hewtugol e ko honnu nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yamirma an oɗo julɗo ya wonu e fi nde ɗo toɓɓere. ɗum non ko woni ɗum ko iidiji ɓeɗo heferaɓe sifa 24 kañum may 31 décembre. Iɗen andi ɓeɗo heferaɓe tawoɓe hara yeddi Allah tabaraka wa ta'ala salika nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waɗi en enen ɓeɗo gonɗinɓe ayɓe maɓɓe ko wannon kadi ɓe etike laawi ɗin fow hiɓe etade kayno ɓe majjiniren e kaɗo diina men ha ɓe wawa foolugol e murtina en ka diina men naɓa en faade ka diina maɓɓe waɗa en heferaɓe ɓawnde gonɗinɗen Allah tabaraka wa ta'ala. haray ko waɗɗen enen ɓeɗo julɓe sabu ɗum ɗon ɓe ƴetti oɗo 24 kañum may 31 ɓe waɗi ɗum ɗo ko juldeje ɗiɗi wonande dendanagal wonɓe ɓen ka hoore leydi. wona kamɓe heferaɓen tun ɓe haɗali ɗum ɗo e maɓɓe accuɓe waɗi 31 on yani juldere sakkitinde e ñalande sakkitide e nder ñalɗi hitande ha tawata bu'e meɗen enen ɓeɗo julɓe hande hino konti wonde décembre si feƴƴi janvier darike hara hitande yani go yalti hitande hesere go naati ko ɗum hande bu'e enen ɓeɗo julɓe fiɓuɗen. tawi noon wona ɗum nde wonno enen lewru men sakkitin ɗum e lebbi hitande ko donkin ko ɗum waɗi ha Allahu tabaraka wa ta'ala ka yaltugol nden ɗon hitande o waɗi e muɗum juldere molanande ɗum non ko julde donkin o shar'ini kañum kadi e ndun ɗon lewru
goto e tugale islam ɓurɗo mawnude kadi ɗum non ko hajju on. haray mawdu'u oɗo muhadara kañum may nde ɗo jonde nde toriɗen yo Allah tabaraka wa taala hawrin ndin en wolugol ko selli o nafira en kañum kay ko wonɗen kon yewtude o laɓɓina annuyeji men ɗin o tabintinnan e hoore oɗo islam selluɗo o ƴettitan e hoore muɗum. haray mawdu'u oɗo muhadara e hadhihi aljalsa ko mawqifu lmuslimi min ayaji alkuffar, yani mawqif ko darorde e place oɗo julɗo fii ɗeɗo julɗeɗe ɓeɗo hefaraɓe, julɗele hefaraɓe ko honto an julɗon hanɗa wonande ɗe e ko honto hanɗa daranade ɗeɗo juldeje. anden taw Allah tabaraka wa ta'ala harrama ala almuslimin ittikhadha alkuffari awliya, faqala Allah jalla wa ala ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu alyahuda wan nasara awliya ba'dhuhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin. Allah tabaraka wa ta'ala himo harmine do meɗen enen ɓeɗo julɓe nde ƴetteten heferaɓe jaatigiɓe wirdiɓe e wallondirteɓe e ñembinteɓe nandintinneteɓe muɗum. Allahu jalla wa ala o inni ka deftere makko teddunde kono yo ɓe gonɗinɓe wotan ƴettu alyahuda e annasara wirdiɓe, yoga e maɓɓe ko nene goto yoga e maɓɓe ko wirdiɓe yoga, bimana ko ɓe jungo woto kamɓe alyahuda e annasara ko ɓe jungo woto e dow kala mo tawata wona jeyaɗo e maɓɓe. Allahu jalla wa ala inni kala on ƴettuɗo ɓe e moɗon waɗi ɓe weldiɓɓe e wallondirteɓe haray oti jeyama e maɓɓe ka ñawore. haray ke Allah tabaraka wa ta'ala sa ƴettiɓe ɗo heferaɓe weldiɓɓe a yiɗiɓe sabu diina maɓɓe kan, a teddiniɓe sabu diina maɓɓe ɓoyli kan, a nandintinnike e maɓɓe e kaɗo diina maɓɓe oñika, a waɗi feeto e juldeje maɓɓe ɗen kamɓe kadi, a ɓornike conci maɓɓe ɗin, a yahiga cootiru maɓɓe, a waɗi kala konko ɓe waɗi, andu haray a jeyama e kamɓe heferaɓen tamaman. haray onon ɗiɗo ala ko seedu ɗon, la fi ahkami dunya wala fi ahkami al-akhirah, wona ka ñawoje aduna wona ka ñawoje l'akhira. bimana haray a kontete ka aduna ga ko a murtuɗo yarton ɗinne oɗo islam, wannon kay konteɗa ka l'akhira so tawi woni a tubale ha amaye hoore ɗum ɗon ko a jeyaɗo e heferaɓe lutto yoɓɓen kan yiite. ɗum noon ko sa ƴetti heferaɓe weldiɓɓe a yiɗiɓe sabu kufru maɓɓe on, a jokkiɓe hoore kufru maɓɓe on, a nandintinnike e maɓɓe. Allahu jalla wa ala o inni kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o fewnata yimɓe toñoɓɓe. oɗo karmakojo goto e fireɓe Qur'an hino inne Abdurrahman ibnu Nasir Sa'di o maki ka tafsir makko, yurshidu Allahu ta'ala ibadahu almu'minin hina bayyana lahum ahwal alyahudi wan nasara wa sifatihim ghayra alhasana alla yattakhidhuhum awliya fa inna ba'dahum awliya'u ba'd yatanasaruna fima baynahum wa yakununa yadan ala man siwahum fa antum la tattakhidhuhum awliya fa innahumul a'da'u ala alhaqiqa. ha o maki kadi li anna tawalliya tamma yujibu al-intiqala ila dinihim wa tawalliya al-qalil yad'u ila al-kathir thumma yatadarraju shay'an fa shay'a hatta yakuna al-'abdu minhum. oɗo karamakoje nde ɗo tafsir makko mo anduɗen ɗum non ko taysirul karim arrahman fi tafsir kalam al-mannan o maki Allahu jalla wa ala no fewna jeyaɓe makko gonɗinɓe ɓen tuma nde ɓanginannoɓe alhaaliji alyahuda e annasara e sifaji maɓɓe kanuɗɗin ɗi labaka ɗin, himo fewnan enen ɓeɗo julɓe wotan ƴettuɓe kamɓe alyahuda e annasara weldiɓɓe nde wonno yoga e maɓɓe ko nene goto yoga, heɓe wallidira konkoni hakkunde maɓɓe, heɓe wona kañum kadi jungo woto e dow kala on mo tawata wona jeyaɗo e maɓɓe. jonnon onon ɓeɗo julɓe wotan ƴettuɓe weldiɓɓe, wotan ƴettuɓe nene gotoɓe, wotan ƴettuɓe wallondirteɓe, wotan ƴettuɓe ñembinteɓe, nde wonno ko kamɓe woni ayɓe men ɓen tigi tigi. o maki kadi nde wonno weldugol e heferaɓe so tawi oti weldiye maɓɓe tamaman, hara hay hunde e golleji maɓɓe ɗin o lundota kono jantorɗen non nane, ɗum ɗon hino waɗɗina neɗɗon eggu yaha ka diina maɓɓe e nandintinnagol e maɓɓe seeɗa tawata hara natamaman
ɗum ɗo hino nodda faade yoti nandintinno e maɓɓe nokkeli buy ɗum ɗo yara seeɗa seeɗa ha neɗɗo jeye e maɓɓe e kadi Allahu jalla wa ala o inni fi surati al-mumtahana ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqq oni kono yo ɓeeɗo gonɗimɓe wotan ƴettu ayɓe am ɓen ayɓe Allah ɓen jalla wa ala e ayɓe mon ɓen onon ɓeeɗo julɓe wotan ƴettu ɓeeɗo weldiɓɓe nene gotoɓe tawata hara hiɗon bugo faade ɓeeɗo weldigal tawi noon ɓe yeddi konko ari on immorde goonga ɓawnde ɓeeɗo yeddi koko ari en immorde goonga ɓe yeddi alqur'ana ɓe yeddi sunna ɓe woni duddu men eno ɓeeɗo julɓe hiɓe etade bimbe kiikiiɗe fiino ɓe yerbira kaɗo diina men Allahu jalla wa ala ewni on ewnago o haɗi en wota en ƴettu ayɓe makko ɓen e ayɓe men ɓen weldiɓɓe kañum men ene gotoɓe ha Allahu tabaraka wa taala inni ka tentingol nguɗo ngayngu ngu ɓe añi en oni in yathqafukum yakunu lakum a'da wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu wa waddu law takfurun oni stay woni ɓeeɗo ɓe fooli on ɓe wonanay on ay ɓe feññimɓe ngayngu ɓe fontay kadi faade e moɗon juuɗe maɓɓe ɗen e ɗenɗe maɓɓe ɗen sabu lorrugol on e bonagol e moɗon stetu woni ɓeeɗo hefaraɓe ɓe fooli en ɓe woni e hoore men ɓe heɓi feere no ɓe lettira en ɓe lettiray en juuɗe maɓɓe ɗen e morde piyugol e sokugol e warugol ɓe lettira en kañum kadi ɗenɗe maɓɓe ɗen e morde yennugol e huɗugol e bonnugol inde ɗum ɗo noon hino e kene hay gooto e meɗen enen wonda ɓen ɗo wuro ɓen fewndo oɗo zaman suuɗaki en ngayngu ɓeeɗo hefaraɓe ko ɓe añen enen ɓeeɗo julɓe ko njelo ɓe woni warde hande e ɓiɓɓe julɓe hakkunde duhiɓe e sonnaɓe e fayɓe e ko leyɗele jelu hande ɓeeɗo heferaɓe naati e muɗum hino jiiɓindira hino wadda yimɓe hino waɗa haa ɓe piira hino fella hino wara suuɗaki en konko feƴƴuno Irak e konko woni feƴƴude nini tigi e nder Siri e konko woni feƴƴude kañum kay nini e nder Yaman suuɗaki en ngayngu ɓeeɗo heferaɓe koko ɓe añen ko wan noon kadi qadiya e alhaali mo Palestine fewndini on e ko fewndinno kon iwdiɓe heewɗi haa weetango hande ɗum ɗo kañum kay suuɗaki en haa joni yani honno Baytul Maqdis woni e juuɗe maɓɓe hiɓe lettuden enen ɓeeɗo julɓe ala ko ɓe ala wadde sona konko tawata Allahu tabaraka wa taala hoddiranali ɓe ɗum noon haray ko wawata taƴugol ɗum ɗon ko jogitagol enen ɓeeɗo julɓe kaɗo diina men jogitora ka ƴakkirɗe ɗen andino kaɗo diina gollitira kaɗo diina iya kaɗo diina hino newo ka neɗɗon gollitira kala ka oti woni e waktu kala mo oti woni e muɗum e kala zaman mo oti woni e muɗum amma an ɗewɗo julɗo sayi wonde manna jogitagol diina ma kan no haniri noon ɗum ɗon ko yiltitagol ko angal pinal sayi joni masalan accutugol waare ko angal pinal a yi buumagol sonnajo ko angal pinal a yi jangugol a yi fewugol suka ko angal pinal hare la shakka wala rayba an ɓeeɗo heferaɓe a waɗiɓe hooreɓe ma a waɗiɓe ñentimɓe yani ɓe ñentinta haray ɗum ɗo fof ko wawata taƴude ɗum ɗo yani taƴa dole heferaɓe e hoore meɗen ko tamassukuna bi hada din ko jogitagol en kaɗo diina ko ɗum waɗi ha ñalaɗon sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki ɓe sappo fi oɗo ma'na ɓe maaki idha tabayatum bil ayna wa akhadtum adnab al baqar wa raditum biz zar'i sallata Allahu alaykum dhullan lan yanzi'ahu hatta tarji'u ila dinikum ɓe maaki stewoni en golliɗin ɗon golleji tati en yeeyondiri ko ko wiyete ayna en jogitike bukki nayi ɗin en weltori aynugol en weltori kañum kadi remugol e aawugol e zardenji haray Allahu jalla wa ala wurta e meɗen koyeran e jaasende o ittataden ɗon jaasede e meɗen haa ruttoɗen faade kaɗo diina men en andi ja jogitagol kaɗo diina no haniri non ko ɗum ɗon okkaten enen ɓeeɗo julɓe polgal hino ari kañum kay fi qawlillahi jalla wa ala wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ard wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a kanko Allahu jalla wa ala o inni o fodi ɓen gonɗinɓe e meɗen ɓe golli ko moƴƴi ma o lontimɓe ka leydi
ma o lontimɓe ka leydi e kadi ma o newinamɓe diina maɓɓe kanka tawata o suɓanike ɓe ma o waylitanɓe kañum kadi kulol ngol o watta hoolaare kañum may ɓuttu ɓe wonta hiɓe rewanmi hara ɓe sirkantalan hiɓe ñinna julde hiɓe rewa allaha tabaraka wa taala hino haniri noon ko ɗum waɗi ha arwande teddungal men enen ɓeeɗo julɓe ko jogitakol kaɗo diina no nelaɗon alayhi salatu wassalam accirno noon eno sahaba ɓen kañum kay famirno noon e juuɗe nelaɗon alayhi salatu wassalam rento ɗen e ɗin fiyakuji naadaɗi ka nder diina ko tawata hara tawaka nder ton e rento ɗen kadi nandintinnagol e ɓeeɗo heferaɓe e kadi allahu jalla wa ala inni wa waddu ɓeeɗo heferaɓe yelinoke law takfuruna sinno nde yeddoton imamu saadi maki fa inna hadha ghayatu ma yuridunahu minkum wonni ko ɗum ɗo ko nde yeddeten wonen heferaɓe na'udhu billahi jalla wa ala min dhalik ko ɗum woni sakkitorde e haɗande konko ɓe faalira en enen ɓeeɗo julɓe e kadi allahu jalla wa ala inni ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iban min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin oni kono yo ɓeeɗo julɓe wotan ƴettu ɓen jogitiɓe diina mon kan fijindaru campi kañum may fijindaru immorde ɓen hokkaɓe defte ko atti on wotan ƴettu kañum kadi heferaɓe weldiɓɓe hude allaha tabaraka wa taala so tawi woni kon gonɗinɓe hino jeeya noon e ma nde ƴettugol heferaɓe weldiɓɓe e yiɗaɓe nandintinnagol e maɓɓe ka haala wowlugol ɗengal maɓɓe ngal ko alda e haaju e ko alda e maslaha nodduɗo faade ya wowlu ɗengal maɓɓe ngal kamɓe heferaɓe en jantoy to konngol umar ibnu alkhattabi radiallahu taala anhu ka o rentini nandintinnagol e heferaɓen e ka o rentini wowlugol ɗen ɗe heferaɓen ko alda e maslaha e ko alda e haaja heno jeeya kadi nandintinnagol e heferaɓen no andirɗen noon innitagol inɗe men ɗen enen ɓeeɗo julɓe hande ko jelo e sukaɓe men ɓen tawata hara hino jammi no mari inde feere no jammiti inde kefeero feere ko jele meɗen enen ɓeeɗo julɓe hande iyata musidɓe meɗen julɓe sukaɓe ka fayɓe masalan e yoga e mawɓe tigi hino nandintinni e ɓeeɗo hino haawi ɓeeɗo heferaɓe koni kon e mum ɗum waɗi ha mantugol heferaɓe manta jikkuji maɓɓe ɗin manta konko ɓe wonde muɗum immorde développement hino jeeya e yiɗugol ɓeeɗo heferaɓe kañum may teddingol nde wonno neɗɗo so tawi woni o welatama so tawi woni a hoolakimo so tawi woni a teddina fi makko a mantata fi makko a nandintinnotako e makko e kadi allahu jalla wa ala inni ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu alkafirina awliya min duni almu'minin aturiduna an taj'alu lillahi alaykum sultanan mubina oni kono yo ɓe gonɗinɓe wotan ƴettu heferaɓe weldiɓɓe accon ɗon gonɗinɓe ɓen ene on faala waɗangol allaha jalla wa ala e dow moɗon hujja feeñuɗo e ko wona ɗum immorde aaje ɗuuɗuɗe haɗuɗe weldugol e heferaɓen e ƴettugol ɓe jaatigiɓe accotode allahu tabaraka wa ta'ala himo janti hino jeeya e sifaji gonɗinɓe ɓen allahu jalla wa ala gonɗini ñalande sakkitinden himo janti no jeeya e maadeji maɓɓe ɗin angal weldugol e yiɗinagol faade ɓeeɗo yimɓe wonɓe yani lundiɓe allaha jalla wa ala lundi kaynelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam allahu jalla wa ala o inni fi surati almujadala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda allaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al-iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun oni atawata an muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam atawata yimɓe gonɗinɓe allahu jalla wa ala ñalande sakkitinden hiɓe welda e ɓen lundiɓe allahu jalla wa ala lundi kaynelaɗon alayhi salatu wassalam en andija on julɗo nodditiɗo wonde ko julɗo welduɗo e ɓeeɗo nandintinni e ɓeeɗo ɗaɓɓi weldigal ɓeeɗo e jatigiyagal maɓɓe haray gonɗinal makko ngal ko imma ngal ala toon few ma ɗum hara gonɗinal makko ngal ko ɗuytingal ko
ko imma hadha wa imma hadha, imma an la yakuna fi qalbi imanun aslan wa imma an yakuna al imanu alladhi fi qalbihi da'ifan fi ghayati ad-da'fi wal qillah. Ko imma hara gondinal fus ala nder ton, ma ɗum hara koni kon nder ton hino lo'i. On ɗon aya hiɗen andimo imo janta kadi hay ka matnu dinil islami nden de tawata hiɗen jangude. Jon noon sen daari ɓeeɗo chrétien ɓe haula in nasara e ɓeeɗo al yahuda ɓe ƴettaɓe 24 kañum may 31 juldere en tawa 24 on ko ɓe faandi e muɗum, ko ɓe innata e muɗum ko nden ñande woni ko annabi Isa jibina alayhi salatu wassalam. Hiɓe fiɓi ko nden ñande ɓiɗɗo Allah on jalla wa ala wal iyadu billahi woni ko jibina. Hiɓe fiɓi ko ñande 31 woni ko dennande, wonno hakkunde 24 e 31 ko yontere wotere woni hakkunde ɗon. Jon noon hiɗen andi finde meɗen enen ɓeeɗo julɓe e ko honnun Allahu tabaraka wa taala inni e on innuɗo mo wonde manna himo mari ɓiɗɗo. Qala Allahu jalla wa ala ma kana lillahi min walad, ma kana lillahi yattakhidha walada. E kadi qala Allahu jalla wa ala wa lam yakul lahu, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. E kadi Allahu jalla wa ala inni ka ɓangingol wonde ɓeeɗo lundikemo o inni laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn maryam. O inni kadi laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. E kadi Allahu jalla wa ala nokkeli buyki al-Qur'an himo ɓangini mawnugol ngol ɗo konngol, ɗum noon ko innugol wonde manna himo mari ɓiɗɗo. Jon noon ɓeeɗo ɓe lundiki Allah jalla wa ala ɓe dambi e makko ɓiɗɗo ko tawata himo hisini e muɗum, himo hisini e ɓeygu. Ɓe lundi kadi nelaɗon alayhi salatu wassalam sabu fennugol mo e lundagol konko addi. Jon noon kañum kadi fiɓugol nden ñande ko juldere golla konko ɓe gollata ma nden ñande welto, haray holli neɗɗon iman makkon ko ɗuyti ɗum, ma ɗum hara o ala iman aslan. Onni fa inna mimma taqaddama min al ayat tubayyinu anna mawqif al muslim min al kuffar huwa al bara'atu wal mu'adatu. Koko jantiɗen ɗo immorde aaje seeɗaaje hino ɓangina wonde werde julɗo on e ɓeeɗo heeferaaɓe umuman e ka juldeje maɓɓe khususan ko woɗɗitagol kañum ma e hisinagol e muɗum. Ko wiyete noon al bara'atu hiɗen andi ko al bu'du wal bughdu, ko woɗɗitagol kaje e anyugol. E kadi tigi ka sakkitorde suratul Fatiha, on sura mo tawata neɗɗo julɗon jangay e kala julde mum farillawo naafilowo, ka sakkitorde sura on Allahu jalla wa ala hino ɓangini wonde enen ɓeeɗo julɓe hiɗen torademo e nder ngol ɗon cortewol yo dando en laawol al yahuda kañum e annasara. Qala Allahu jalla wa ala ihdina sirata al mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi, yani ghayri siratil maghdubi alayhim wala sirati ad-dallin. Ko maana aya onno, yani kala jangol ngol ɗo cortewol o sakkitoray coragol Allah jalla wa ala yo fewnumo laawol ɓemɓe Allahu jalla wa ala moƴƴi e muɗum, ka annabaɓen e ka sahabaɓen e ka jeyaɓe Allah jalla wa ala fewuɓɓen. O toro Allah jalla wa ala wata Allah to ɗon fewnumo laawol ɓen tikkanaɓe e laawol kadi ɓen majjuɓe. Tikkanaɓen noon dendanagal firoɓɓen Qur'an hino fottani wonde ko nan maghduba alayhim ko al yahud, hiɓe fotti kañum kay wonde ko woni ad-dallun humun nasara. Tikkanaɓen ko al yahuda ɓen, majjuɓen ko an nasarankoɓe. Jon noon so tawi woni Allahu jalla ala shar'inanima o ɗo julɗo e kala julde ma yaatoro ɗum ɗo e kala darnde julde ma nde yaatoro, yo Allah jalla wa ala ta fewne yo dande laawol ɓeeɗo ɗiɗo ko fi honno ƴettanta 24 kañum e 31 juldeje ɗiɗi fiɓa kay wonde sakkitorde ndun ɗon lewru ko sakkitorde hitande. Ko ɗum waɗi ha Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala o makitemo ɓangina dalilaji tindinɗi wonde hafdugol e heferaɓɓen ka juldeje maɓɓe ko haɗa ɗum. O janti oɗo aya ka Allahu jalla wa ala inni ɗon walladhina la yashhaduna az-zur wa idha marru bil lagwi marru kirama. O janti wonde imam Mujahid ibn Jabrin rahimahullahu ta'ala
e Rabi' ibn Anas e Qatada ɓeɗo fof ɗen andi ko a'imma min a'immati at-tabi'in. ɓeɗo tatonon no firiri qawlallahi jalla wa ala zura arɗon e aya mo janguɗen on ɓeyni ɗum ɗon ko fanda ɗon ko ayadul mushrikin ko ɓen ɓe tawetaake few juldeje e iidije shirkoɓe. sinnama noon shirkoɓen hare no natora nder ton annasara natora kadi alyahud nde wonno annasarankoɓen inni allah ɓen ko ɓe tato ko Isa e yumma muɗum e Allah tabaraka wa ta'ala ta'ala Allah an dhalika uluwan kabira. e kadi alyahuda ɓen tigi inni wonde Uzair ko ɓiɗɗo Allah ta'ala Allah jalla wa ala an dhalika uluwan kabira. joni so tawi woni Allahu jalla wa ala mantiri jeyaɓe makko few ɓen wonugol ɓe tawetake iidije ɓeɗo ɗen haray holli wonde no waɗɗi oɗo julɗo nde o ronkata hafudude ɓeɗo heferaɓe ɗeɗo juldeje maɓɓe haray holli ko waɗɗima konko nde o rontoto e muɗum haro nandintinnake maɓɓe few wonaka kongol wonaka mbaadi wonaka ɓornateɗi wonaka ñamete. yani hara nde ñande oti waɗali juldere o ɓeyda dépense on ka suudo inna hande ko julde hay so ɓornota ko yalta yani o yanya dépense on o inna hande ko julde ma ɗum o sonna ɓiɓɓe makko ɓen ɓornateɗi karama ko ɓen no ɓangini kama sa ya'ti wonde ɗum ɗon hino jeeya e fiyakuji har muɗɗin. o inni kadi wa amma ayadul mushrikin fa jama'at ash-shubha wash-shahwa wal-batil wala manfa'ata fiha fi ad-din wa ma fiha min al-ladhati al-'ajila fa 'aqibatuha ila alam fa sarat zura wa huduruha shuhuduha. o inni ko woni amma non juldeje shirkoɓe hino nder ton shubha wonɗon nder ton hellaka diina en ɓangini nane wonde hiɓe fiɓi ɗum ɗo ko jibinande annabi Isa e kadi ko dennabo makko ko inde bobo yani kanko annabi Isa. hino nder ton kañum kadi shahwa eɗen andi buy e yaltoɓen fiɓa yalta 24 kañum e 31 buy e yaltoɓen ko yata ko amugol ko yata ko yarugol beere ko yata ko jillodirgol hakkunde worɓe e rewɓe. eɗen andi ko woni kon wadde immorde e motoji ko atata e nder ɗeɗo balɗe wonɗe arde en torki Allah jalla wa ala yo fanɗin oɗo bone hakkundeji meɗen yo ɗuɗɗi moƴƴere nayi e peewal ngal hakkundeji enen ɓeɗo julɓe tawata hara suuɗanaki hay goto kono so tawi woni goto kala e meɗen e kala kaw hikkori e ɓeygure makko nden o waajike nde o laaɓaninde reedu o ɓanginaniɓe wonde ɗum ɗo wona julde meɗen enen ɓeɗo julɓe wona ko hanɗen yaltande haray la shakka wala rayba waɗi konko waɗɗimo. si Allahu jalla wa ala waɗi ɓeygure makko nden acciri sabu makko haray falillahi alhamdu wal minna. e kadi so tawi woni ɓe foltike mo ɓe waɗi ɓe suuɗike ma ɗum ɓe jaggiti ɓe waɗi haray kanko totti konko waɗɗimo. nde wonno Allahu jalla wa ala ko halfini an yani jom ɓeygure nden ko ya ne'uɓe nedi islam e kadi nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe ɓangini wonde an jongalle on o landi totoma kanko Allah tabaraka wa ta'ala nyande dargal ko honno ne irɗa ɓeygure ma nden. qala Allahu jalla wa ala qala Allahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. dande wonkinji mon ɗin dandon kañum kay ɓeygure man nden natugol yiite dandira wonkin maki rentagol e piiji har muɗɗin e waɗugol konko Allahu jalla wa ala yamirma ko wonnon kay dandire ɓeygure ma nden waɗɗingol ɓe oɗo sharia ɓanginanaɓe wonde ɗum ɗo e ɗum ɗo hino tongaka an ɗo ɗum ɗo e ɗum ɗo hino yamiraka an ɗo wa hakada. kono amma so tawi woni a accitiri ɓeygure ma nden ni jiwɓe yalta e waɗa ko faala sagataɓe yalta e waɗa ko faala an walɗa ka suudu ma ɗanoɗa ma ɗum yalta hiroya nokkugo ma ɗum araka jamiu jokka haaju ma andu wonde Allah jalla wa ala o landitotoma fi ɓeeɗo o landitotoma fi koko halfinma siyahaka aljanna. nelaɗo maki alayhi salatu wassalam warrajulu ra'in fi ahli baytihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. ɓe maki jongallon hino aynina konkoni ka nder suudu makko o landitete kadi fi muɗum. haray huɗen Allah tabaraka wa ta'ala waɗɗinen hoore men e ɓeygureji men ɗin sharia Allah on tabaraka wa ta'ala. o inni noon kanko ceerno on kañum cheikhul islam ibn taymiyah rahimahullahu ta'ala o inni juldeje shirkoɓɓen e hefaraɓɓen hino muuɓi shubaha kañum may shahwa e mere nafa ala toon fewka nder diina wonande neɗɗo julɗo konko woni toon immorde dakamme fewndiɗo waɗowo sakkitorde mum nden ko faade e muusende e tampere
ɗum waɗi ha woni jour nde wonno ko wiyete jour ko kara mere kala hunde wonde mere tawata hara mbaadi mere on ko hunde labande ɗen andi noon tuuyo ko noon wayi a taway tuuyo ka kene hino foti hino laba hara sakkitorde mum nden ko faade muusindi kañum may suno on ni taweje ɗum ɗo ko waɗugol ko daragol ha waɗa ko daragol ha ɗum ɗo waɗa ko wannon kadi no andinay wonde ɓawnde jantiɗe yoga e aaje ɓanginɗe ƴettugol ɓeeɗo heferaɓe weldiɓe ko har muɗum hino ɗen janto yoga e hadithaje ɗe tati ma ɗum ɗe nayi kañalaɗon alayhi salatu wassalam rentini nandintinnagol ɓeeɗo julɓe ɓeeɗo heferaɓe hadith ara noon ko hadith mo Abu Dawuda filli fi sunanihi Ahmad fillimo fi musnadi imamu Nasa'i kadi fillimo fi sunani an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala qadima rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam al-Madina wa lahum يومان يلعبون فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر أنس بن مالك إن نلادهم بيوني بسيني كمدينة تيم بمدينة بأنه مرنو بلد ديدي نيال ديدي دي بفجة إمودون كجاهلية تيدون أم بتورو مو بمقب بمرنو بلد ديدي de be fijata e mudum konti juldere nalaado maaki alayhi salatu wassalam Allahu jalla wa ala waylani on de do wayliri ko burde do mojjude dum non ko julde donkin kanyum ma e julde sumaye o do hadith ko hadith selludo banginay do wonde nalaado alayhi salatu wassalam be accali be tawi Madina yo tabuto e den don balde mun didi e den don juldeje mun didi accube maaki wonde Allahu jalla wala wayli dum non few wattani on suma ye kanyum may donki holli jahande keden don ala ko dum wadi ha iko nyala don ka maako non o do maako ha be fejjini ha kanyum kadi lonti bennayo fejji ha sahaba ben fejji ha wetango hande kanyum yimbe Madina ben be dabbali juldere go ko tawata sona julde donki kanyum may julde suma ye en andi janala don alayhi salatu wassalam ino jiya e ko be nelirakon waylugol juldeji yimbe ben tabintinna juldere islam de hadith dimon ko hadith jattado e Thabit ibn al-Dhahhak wonno kanyum kadi ka Abi Dawud e kanko Thabit o maaki gorko go foduno nde boroto ngeloba ni hirsa ngeloba nokkuno enne buwana wari kanyala don alayhi salatu wassalam onni ko ayonala do Allah mi fodinde mi hirsata ngeloba buwana yani fi Allah jalla wa ala yani tayi mo takkinde o boroto ngeloba nokkuno enne buwana nelaadon alayhi salatu wassalam be landino mo lande didi be maaki ene hino don idi woni juldere e juldeje shirko ben ado islamon arde yani tay on nokku mo innuda a fodi wonda hirsa e mudum tay heferabe mottondire non ka jahiliya be wajayno don yaha ara tay be jettuno don nokku aretedo e mudum tuma kala sabu teddingol nokku on nde wonno ko wete juldere ko kala kon ko tawata hara artay tuma kala imma nder hitande be hitande ma nder yontere be yontere ma dum e kala nokku ma dum kala zaman filli no todo artowo ko dum wete eid ka dengal arab yani be maaki yarli on nokku mo da aboroto e mudum bangelo bama tay yimbe shirko benno arayno don no wada yaha ara don tay be jetti don wa kom juldere on suma sahaba be maaki o woye be maaki yarli hino e on don nokku sana muru goto sanamuji mabbe din di be rawayno ka jahiliya sahaba be kadi humpiti be fi mun inni o oye bawtudna la do maaki alayhi salatu wassalam be maaki awa hunnu ko fududa kon fi honnun ni neddon waddaki mo hunna ko o fodi stewoni ko o fodi kon ko bakkatu en andi ja stewoni sahaba ben jaabino inni wonde manna don ko juldere shirko ben nun ado islamon arde ka jahiliya ma dun don goto sanamuji mabbe din tay ko don wonno nela don ma kanyano sahaba jon wata hunnu kon ko fodi be hadayno mo ko baywoni feñani be din don didi non di ala nder ton wadi ha be inni hunnu ko foduda kon neddon so fodi bakkato hunnata jonon stay woni yawgol ka shirko ben masalan wadayno yaha ara kabe jettuno nokku artetede mudum tuma kala yahugol don wada dewal shari'inangal sifa hirsugol geloba wonande Allah jalla wa ala nyammina miskina ben woni harmudum fiitun kambe hibe ara don kanyum shirko be
kon non sikkuɗa musidɗo julɗo ƴettugol 24 juldere e ɓornagol nden ñande conci kesi ma e sodangol ɓeygure mum e rewɓe mum e ɓiɓɓe mum conci kesi e ko honnum faamuɗa fiɓgol nden ñande ko julde hay fiɓugol tun nden ñande ko julde hino harmi hara fiɓu tun nden ñande ko julde hay so tewni a yaltali hara fiɓi hande ko julde haray hino harmi nde wonno haray a ƴetti ñande hefera ɓen inni ko hande ɓiɗɗo allahu on jibina waliyadu billah ani nden ñande ko juldere e kadi hino jiya e ko nelaɗon nelirakon alayhi salatu wassalam lundagol dendanangal shirkoɓɓen e dendanangal heferaɓɓe ɗum ɗon ko maqsad molanaɗo min maqasidi alsharia oɗo karamakojo maketeɗo a cheikh abdoul aziz ibnu bali rahimahullahu taala ɓe maaki ka sharhugol kitabu tawhid ka oɗo hadith jandaɗon ɓe maaki fadalla hada alhadith ala anna almu'mina yanbaghi lahu an yabta'ida an amakin aljahiliya wala yakhussuha bi'ibada hatta la yatashabbaha bihim wa yunsabu ilayhim o maaki oɗo hadith tindini wonde hino waɗɗi neɗɗo julɗo nde o woɗɗitoto nokkeli yimɓe heferaɓɓen haraka do hirtinali nokku on ɗon fi dewal fi wotaw nandintinno e maɓɓe fi wotaw dambe maɓɓe amma am ɗo joni masalan sa yahi kacotiji heferaɓɓen anni hande ko nuwel ma ko nande ɗin piiji a waɗi ko ɓe watta ɗon immorde huɓɓingol buusiji e wuttugol buusiji e sakutugol ko ko ɓe sakata taravoje hare la shakka wala reba mo haynike ma konte tan oɗo ko a jeyaɗo e chrétien ɓe ɓen ko a jeyaɗo yimɓe nde ɗo juldere ko ɗum waɗi ha karama koɓɓen ha kam humpiti ɗon hiɓe ɓangini wonde ha innugol bon fette wonande ɓeɗo heferaɓe ñande 24 kañum e 31 waɗangol ɓe tahniya e muɗum weltinira ɓe ma nelda ɓe e muɗum ma ɓe neldama ko ɓe defani nden ñande jaɓa ñaama hino harmi nde wonno kala ko hirsa e hoore ko harmi ɗum ɗon wara e harmu ɗum e kala ñamete kañum kay heblanaɗo fi hunde harmunde nden ɗon hunde wona e harmunde ha karama koɓɓen kay tode inni hay ɗi ñameteji defeteɗi e koy ko ɓe hirsata ka mawludu ɗe andinalaɗo kadi alayhi salatu wassalam yoga enen ɓeɗo julɓe no waɗanimo feeto e juldere ñandew jibina nelaɗon le alayhi salatu wassalam ƴuka ɓe jibina ha ka ɓe nela e ha ka ɓe feƴƴini e dendanagal sahaba ɓen nayo e dendanagal sahaba ɓen e dendanagal karamokoɓe min attabi'in wa atba'i tabi'in hay goto e maɓɓe ɓanginal ñande nelaɗon jibina nden ñande ko julde karamokoɓe maaki konko hirsete nden ñande enen ɓeɗo julɓe ko hirsete nden ñande fi nden ñande ko mawludu hay ɗum noon sa neldama no harmi ñama nde wonno mottana yani mottodirgol fi feetugol inna hande ko mawludu yani ɗen andum non ko bid'a mo tata hara hino laaɓi po hino feeñi kon non noon sikkuɗa konko chrétien ɓe ɗen e konko alyahuda ɓen defata ma ɗum hirsata fi juldeje maɓɓe ɗen hade ko ɗum noon ɓurta wonde ashadda jurman wa shadda hurmatan e kadi juldeje ɗen hino jeeya e mandeji kaɗo diina ka Allah jalla wa ala teddiniri en ko ɗum waɗi ha Allahu tabaraka wa ta'ala no tabitiri noon ka hadithaji selluɗe wonde o shari en naali en julɗele sona julɗele timmuɗe jeɗɗi ko ɗe jeɗɗi marɗen juldeje ko ɓur mawnde majje ko donkin kañum may suumaye hikke oɗon yawmu arafa nelaɗon maaki alayhi salatu wassalam yawmu arafa nden ñande ko julde yani ko goto e julɗele men ɗe yani ñande jeenayi donkin e ñande sappo donkin e ñande sappo e goo e sappoji ɗi e sappo e tati nelaɗon maaki ɗiɗo ñalɗi ɗum woni ayyamu tashrik ñande sappo e goo e sappoji ɗi e sappo e tati yani donkin ɗeɗo ko ñalɗi julɗele meɗen enen ɓeɗo julɓe ko ñalɗi kañum kadi ñamugol kañum ma yarugol en heɓi ɗo bima'ana julɗele joyi hikkoɗon noon suumaye wona jeego hikkoɗon noon ñande juma wona jeɗɗi ko ɗum waɗi ha ñalaɗon alayhi salatu wassalam hiɓe haɗi horugol juma hertinira ñalanden horugol hiɓe haɗi neɗɗo julɗo ƴetta kala jumare hara hoore kayre tum ɗum ɗo hino haɗa amma sa hoori alkamise e juma ma hoori juma e asawe ɗum ɗo wona hino dagi ɗum waɗi ha cheikhul islam ibn taymiyata rahimahullahu ta'ala e ɓe maaki wa idha kana shari'u qad hasama maddata a'yadi ahli al-awthan khashyata an yatadannasa al-muslimu bi shay'in min amri al-kuffar alladhina qad aysa ash-shaytan an yuqima amrahum ma dun an yastaqima amruhum fi jazirati al-arab فالخشية من تدنسه بأوصاف الكتابيين الباقين أشد
wannahyu anhu akadu o kama qala rahimahullahu taala oni stay woni nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe taƴi julɗele shirko ɓen ka jahiliya ɗum noon ɓay ɓe seni ke madina wiɗen ɓe humpitano wonde ɓen yimɓe madina no mari balɗe ɗiɗɗi ɓe weltoto e muɗum ɓe waɗa juldeje ɓe maaki o ɗum ɗon acce allahu jalla wa ala wayli ɗum ɗon wayliri ñalɗi ɗi ɓurɗi ɗum ɗon moƴƴude ɗum ɗon ko suuma e donki so tawi woni nelaɗon alayhi salatu wassalam bonniti julɗele ɓeɗo shirkoɓe ɓen ɓe tawata cheytane taƴike nde sanamuji ɗin rewete ka leydi arabu ton haray hulugol nelaɗon alayhi salatu wassalam e hulɓinagol hella ka diina nde julɗon tuñinirta hoore mum ɗeɗo julɗele ɓeɗo ahlul kitab alyahuda kañum ma annasara luttuɓen ha hande haɗay ko ɗum ɗo ɓuri wonde hino satti yani ko tentingol ɗum ɗon kañum kay ɓurta wonde hino yani hino tiiɗi bimana so tawi woni julɗele rewat ɓen sanamuji ɗin harmi haɗay ko julɗele kañum kadi ahlul kitab en kañum kay ɓurta wonde hino harmi ko wannon keñalaɗon alayhi salatu wassalam no ari ka hadith mo ñane Aisha filli radiyallahu ta'ala anha o maaki ñande go Abubakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu naatuno ka suudu makko kanko ñane Aisha teno ka makko ɗon jiwɓe ɗiɗo yani fayɓe ɗiɗo jiwoy ɗiɗoy e juuɓe ansari an ko ɓen tahi koye yima yani koye yima gimɗi ko mawɓe maɓɓe waɗa yimayno ɓaawo ɗo num ɓe ñunco ɓay woni baabe nene Aisha naati ɗon Abubakarin o inni ene ko gimɗi cheytane woni ka nder suudu nelaɗon alayhi salatu wassalam nelaɗon makadim alayhi salatu wassalam terto ɓeeɗo hande ko ñalande julde meɗen bimana ɓen ɗon fayɓe ɗiɗo ko wonno ko yimande nene Aisha ka nder suudu tawata hara worɓe rewɓe jillodira jiwoy tesu koy kay ko yimata ñunco ɗum ɗo wona ko harmi ñande julde nde waɗe nde wonno sinnama hunde ñalande wonde ñande julde haray ko ñalande weltagol e feññingol welo welo ɗum waɗi ha ɓe maaki hande ko juldere meɗen ɓe maaki kadi ko an yo Ababakar no waɗani kala yimɓe iidi ko hande woni enen julde men nden ɗum holli wonde enen juldere men nden no herti ko feere ga e julɗe heferaɓɓen nde wonno heferaɓɓen yadataka men ka juulugol ruƴƴugol ka suumaye e ka donki ɓe nandintinnata koye meɗen ka hirsugol layya ɓe ardata meɗen e ka juulirde e ka ruƴƴeteɗon enen ko fi honnun tawentenɓe ka cootiji maɓɓe ma yahen amiden e maɓɓe ka barji yani ka amete ton fii tum wonde ko kamɓe yani alhaali mum on fewn ɗo ɓuri towude e kadi Umar ibnul Khattab radiyallahu ta'ala anhu tabiti o maaki iyyakum wa ratanata al-aajim wa an tadkhulu ala al-mushrikina yawma 'idihim fi kana'isihim e riwaya go o maaki fa inna la'anata tanzilu alayhim o maaki mi hadi on ɗengal heferaɓɓe an ɗengal yimɓe janamɓe heferaɓɓe yo wowlungal ɗengal yewtugol ɗenɗe heferaɓɓe e haala maɓɓe kanko alda e haaju e ko alda e maslaha ko harmuɗum hay non hande so tawata hara ko français ɓurete wowlede ma ɗum ko anglais ɓurte wowlede ɗum ɗo hino tabiti ka defte musidɓe julɓe hino tabiti ha konguɗi karama koɓɓen wonde yewtere e haala heferaɓɓen ko sellata yewte ko ɓeru noddugol ɓe faade islam on ɓeru hewtingol ɓe famina ɓe ka ɗo diina amma haala neɗɗo julɗo ko haala kanka Allah jalla wa ala jippini hoore muɗum alquran on ɗum non ko ɗengal arabu ngal woni ɗengal julɓe ɓe hino jeeya e ɓangimɓe ɗum ka defte muɗum nde deftere wonde hakkunde meɗen enen ɓeɗo julɓe lagine innetende da'una wa dawa'una karama kojo walli fiɗɗo on non nden non deftere jeeyaɗo e mo siɓɓe meɗen yani mo ɓangini ton mo janti ton dalilaji buyi e konguɗi karama koɓe buyi ko holli wonde haala hefera ɓen sellata neɗɗo julɗon o waɗa ɗum haala makko o waɗa ɗum kañum kadi ko mantorto nde wonno sa yewti haala goɗɗo a wowli haala makko kan a développi kan ɗon haala haray holli hiɗa yiɗimo hiɗa teddinimo hiɗa ɓanti fi makko hiɗa mawnini fi makko joni noon Allahu jalla wa ala nanen en jangiɗo ayeje buy ko yata ayeje nayi ma ɗum joyi ɓanginɗe wonde ƴettugol heferaɓe weldiɓɓe ko harman ɗum en enen ɓeɗo julɓe o inni mi haɗi on kay nde naatoton e hoore shirko ɓe ñande juldeje maɓɓe ɗen ka cootiji maɓɓe
o maaki nde wonno kuddi ndin jippoto e hoore maɓɓe. haa o maaki kanko ceerno rahimahullahu taala ka raɓɓinɗin nagol wa bil jumla fala yahillu lil muslimin an yatashabbahu bihim fi shay'in mimma yahtassu bi a'yadihim la fi ta'amin wala libasin wala ightisalin wala iqadi niranin wala tabtili 'adatin min ma'isha aw ibada aw ghayri dhalik wala yahillu fi'lu walimatin wala al-ihda' wala al-bay'u bima yusta'anu bihi ala dhalika li ajli dhalik. o inni kañum ceerno rahimahullahu taala ka raɓɓinɗinnagol kañum cheikhul islam nde wonno mar deftere yani janɗunde seeɗa mujallad gooto e deftere nden fof mayre kañum cheikhul islam ibn taymiyah rahimahullahu taala ko ɓanginta ko wonde islamu on hino waɗɗinen enen ɓeeɗo julɓe nde serteten e heeferaɓɓe. deftere nden noon inne iqtida'u as-sirat al-mustaqim mukhalafata ashabil jahim بمعنى أن الصراط المستقيم يقتضي مخالفة أصحاب الجحيم بمعنى لا والفتشي غونغول دين إسلام كان هنا وقتين إنن بيدو جلبة de serteten e yimɓe nato yoɓɓe yiite immorde heferaɓe o inni e ka majmul fata makko nde ɗo yewtere woni daganta ko enen ɓeɗo julɓe nde nandintinnoɗen e heferaɓen hay hunde e konko hertori juldeje maɓɓe ɗe naka ñamete sellata e 24 maɗum e 31 innen hande ko nouvelle defem konko ɓe defata mbaadino ɗen e mbaadi maɓɓe ndin ɗum ɗo daganta ko enen ɓeɗo julɓe sen waɗi en waɗi tun kon noon hara en waɗi ko harmi sellanta en daganta ko en nde wonno kamɓe ko kamɓe enen ko enen hakkunde men e heferaɓen ko noon wayi wonaka ñamete dagi nandintinno ɗen e maɓɓe wonaka ɓorna tiiri kadi wonaka lootagol kadi wonaka huɓɓugol giiteeli wonaka bonnugol aada mo tawata hara hiɗen wono wadde sellata ɓay hande ko 24 maɗum hande ko 31 innen hande en accay hunde nde wowno ɗen wadde sabu nden ñande ko 24 maɗum sabu hande ko 31 ɗum no daganta ko en ɗum hana darnugol en yani darnen ɗaɓɓere meɗen ma fermen place ji men nden ñande ma fermen école ji men nden ñande so men golle fi tum hande ko 24 e 31 ɗum ɗo daganta ko en hay noon so tawi woni no wadde ɗum ɗo tigi tigi on islam laaɓuɗon poyi e diina ka ñalaɗon adde alayhi salatu wassalam dagina ɗum ɗo yiɗa ɗum ɗo wona bonnugol mbowdi meɗen ko wownoɗen na hella ka nguure wona hella ka dewal accu kadi sellata nden ñande o ti ƴetta ñalande nde o defata e muɗum o ɗuɗɗina wona kay nden ñande waɗa ñalande nde o neldata e muɗum mo siɗɗo makko maɗum o nelde goɗɗum o jaɓa wona kay sellata ya yeeyu nden ñande konko kamɓe heferaɓe ɓe wallitorto ka juldere maɓɓe sellata ɗo inna ɓayi hande ko 24 ma ko 31 hewti mi yaw mi soda conci mi adda mi yeeya ɓeɗo heferaɓe ma yeeyaɓe ko ɓe wallitorto sa andi tum ɓeɗo ko chrétien ɓe ko ɗum ɓe wallitorto ton haray sellata yeeyaɓe nde wonno allahu jalla wa ala no yamiri wallondirgol ka hoore ɗiggere e hoore ka peewal himo haɗi wallondirgol ka bakkatu e ka bone e kadi o maaki sellata kadi accutugol fayɓe ɓen e ko nande fayɓe immorde rewɓe yo fiju fii nden ñande ko juldere sellata kañum kay feññingol nden ñande cuɗaari ɓornagol kese ɗuma haray koy ko jantiɗen ɗo ko gaydum min faydin bimana ko sintere nder maayo konguɗi karama koɓɓe no ɗuuɗi e muɗum dalilaji ɗin kañum kay no ɗuuɗi e muɗum e kadi hay haqqille hisuɗe kay no tindini wonde enen ɓeɗo hefaraɓe sellata ƴetten hefaraɓen weddiɓe e nandintinneteɓe muɗum haray ko ɗum ɗoni ko allahu jalla wa ala newini e oɗo jemma yen ɓangi mi torki allah jalla wa ala nde watta barke yewtere nden nde nafirta en haray kala ko woni ga immorde e faljere fastaghfirullah jalla wa ala minhu kala ko woni ga immorde sawaba wallaha jalla wa ala woni ko yettuɗen awalan wa akhira walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal